Само во текот на овој викенд од сообраќајните контроли низ целава земја, полицијата изрече 1570 казни. Од овој број, 216 санкции се за непрописно паркирање, 758 за брзо возење, 141 лице било без возачка дозвола. Граѓаните велат дека станува збор за подигнување на свеста кај граѓаните кои ги прекршуваат сообраќајните правила, додека Министерството за внатрешни работи треба да ги зголеми контролите. Qa vozitim shpejt, mos vet hiç për shpejt e për ushtrime, me do motora, me do kerre. Valloj na rujt, edhe mësum përrime dhe ratë në shpi, valla. Aty du të nga morën lejat, edhe mos më dhënë drejtësi me nga kërkure 100 jetë. E di se që ka nëllë këto, që ka nëllë. Unë vetë trishtoj për veti për hecin e për gjata. Vetë shumë trishtoj. S'nalet. Te vijat nuk nalet. Përgjithësia është shpejt. Vozhja është shpejt. Çfarë duhet ndërmerret? Çfarë duhet bëjë Ministria e Punëve të Brendshme? Ministria e Punëve të Brendshme shumë punë duhet bëjë, ama s'ban asgjë. Министерството за внатрешни работи објави дека санкционирани се 62 лица за неносење сигурносен појас, 31 казна за возачи на мотоцикли, 27 за користење мобилен телефон при возење и 8 возачи кои поминале на црвено. Од Министерството за внатрешни работи велат дека зголемените контроли ќе продолжат и во наредните денови.